Yesu nkwenda kutangira ntekaniza eno tulambule Bunyoro Hakitara TV hamukutu gwawe Nyaburungi ninyojira sikyomendo omusajja omulisa kandi omweha obamuli kiro kino nkwenda tube tulambule ky'obulambuzi kyembaganiza ekikwetwa ekereziya ey'Abapolandi omungereza yaesere the Polish Church ekereziya ne kusangibwa mu Nyamasaza ey'Amasindi ekandi bokubona ovuga kuruga mu Nyamasaza y'Amasindi mu Rubuga okuvugira eddakiika 45 okwika omukikaro kino ekyanyabyeya nambere ekereziya eneri obo twabaire ntukyakya muhando gukutwara hakereziya eno tukayitira no mukayikuru wono anyakurolere kikaro kino bino byeyo mama kandi biri bishonsa byomukubi ego tugenda na kanisa no sabira nayo ati soko ije amaya akasoda kanko ye chupa ye soda ego kamina kale okwijja omukikaro kino tukaba twebembeirwe karungiriita anyakujunanizibwa n'ebyobulambuzi omunyamasaza ey'Amasindi tukaba tuyina Nazera Arts eyatukwataga ebisani ekereziya nekwombekewa hagati y'omwaka gw'1983 n'omwaka gw'1940 eno ekombekebwa abasuhuki Abapolandi ababaire bairukiro mu Uganda abo bulemu bwa kabiri obwensi yona so Julius tutangire muno hakichoka kino ky'obulambuzi kimwe kitwine mu Masindi olundi mu Bunyoro ekireta abantu abayingi bayingi obulambuzi kino kiri hara muno hatubaire habudongo era na Royal Mile teri hara era ifo ala kutugan tujagenda Royal Mile so ngere mukorora history ni ngire Masindi mu myaka yo 1940s tuka hostinga ho ba refugees abarugaga Poland abo kubaka rutaroru wa World War II so wabayizire bakabanza bayikira Nyamigisa hali haparish ya Nyamigisa kyonka government yabaleta kichoka kino kabakira this is government land yabaleta hano obasekelingire tukurora church yawe no bayigiyembekeire kandi abantu bayambekere church eyo ngero kagirora bakaba bakazi akuba akarumu abazeyi arumu abana bato arumu nabakazi so abasayija ababaire baina mani bakasigara kuli barwana mu rutaro so ekereziya eno ekintu kimo ekiri unique about it bakazi no babimbekere bakazi no babimbekere kandi bakagose emiti iyo mukibya imiti mu yamani cyo kurwa emyaka yiyone ekyemerere kuruga 1940s mpaka kwika hati arabiro myaka ngenya mu mathi yawe myaka 77 yes myaka 77 ni yerabireho kyonko kurora ekereziya eno eroho urungi teina kizirikiona kandi ekereziya eno abantu ba Kabango Parish basabiramo the community basabiramo sanga bagiye kasabiti kyamukala nibasaba balinka bakatuli bali bali bakatuliki ati turubate mpora gende turole ebintu ebindi yafayo ebirungi ebiri kakereziya eno kirajuka nto mwaka gwa 1982 no mwaka gwa 1984 ehanga lya Uganda likatangira abantu abakwikira kimu kasanju abali ni barugo mu nsi ya Polandi ni bayiruko obulemo bwensi yona obwakabiri bano bakayikarizibwa mu kyaro kya Nyabyeya omunyamasaza ey'Amasindi hanyuma yokwikara omukikaro kino batayina okusabira abakazi bakekoramu omulimo bayombeka ekereziya eno ey'okurora abakazi bano bakakozesa emiti kuruga mu kibire kya budongo ekibire kinyakwetoroire ekereziya eno
ohira okuhindura amabaati n'erangi ya kariziya eno buli kimu kyona kikyali omulingo bakakyombekere oba okuba n'otaaha mu kereziya muno aheeru hakisiika ahandikirweho esaara ez'omuhanda gw'omusaraba. Esaara zino zihandikirwe mu lulimi Olupoolandi. Ekando bw'okutaaha omunda mu kereziya haijirwemu ebisiige hamu n'ebibaije ebyembaganiza abakazi bane bye bateire mu kereziya muno. Hanyuma y'emyaka 76 kuruga ekanisa eno eyombekwa kikuhuniriza muno oba okuba n'ogitunulira ekanisa eno ekyali engumu muno. Bisana ebyo aba Omwanda kumusala. Yes, mboko nyingi banakozere banangira batengira bakonti. Ugange bakozere bakifuka kwa tongo. Mali. Yes. Kula bananisizo abateyo limi wao bateka mu kuzikimu. Leka kigenda mwansi. Embagala miti ndule tekayingwanga. Apart kwa mama batyabo mukanyuga nyimbiwe. Mama batukura manyaka. Baitwe mbango zini ngiriza akabaye na hati nikozi kazi sakwa kwa. Yeah, mama. Mama. Habo kuba naite tuli baikiriza tukateza amaju harutale twasaba esaara. Nsi ebirungi nkomugobe matano bwoki nabarungi nkatibani Avasi decent dressed mugomasi kankutwale kijura kya muleju balikota nsajja bamwe Baija, we are connected with them. One of the priests, Father Waswaka for a Polish Heritage Organization. You know, when you go office, so Baija, by the projects Wakora, Bakuyamba Bayufi, for some project skilling, then you are going to painting a health center, a health center too, but then a health center 3, maybe a health center, again a health center 3, but then I'm around million chukumi. Gile painting. Actually, that money has already been sent. So we are connected with them. Bakira Kuija, Mwaka, na ambassador wenga wa Poland, Kenya and Uganda visited this place. Tunaona Wakenya wale hawakuwa mu ministry ya heritage in Poland. Na wakaija mahali. Mazo katindeze. Iwa mukaikuro na nyakulinde ekikaro kino tukabazaho nawe kandi yatusoborora ati hakikaro kino. Amabara gawo niwo. Amabara gange. Amabara Grace. Oli muki. Nyowe. Nyowe ni mururu. Kyonko karahan. Yonkarahan. Ni worolera kine kika. Nyowe Israel kuna abarugoye yo kanisa. Ati kurolera hano bakusasura. Bakundike bara muhuku. Ukwenda kumpa ikintu katoito. Ati muno halimu abantu nkabayinga abasabira. Abantu nyingi. Ekiliza jire. Ati father mwina msomesa. Mwina msomesa. Father arugura mukabango kuri. Nharuga. Nyamigisi. Mukabango hapo. Najana kole emisahano. Emisahano. Kandi abajungu tibajya. Abajungu izira bulikiro. Bajya bulikiro. Nibasabiraho. Kwa habayizi tukure kukelezia. Kurambura kelezia yawe. Ngeri yabaye. Ati biki cyo manyira kanira kelezia. Kiki cyo gimanyire ka kelezia. Ekombe kwa bo. Wa kelezia no? Wa Poland. Wa Poland. Hariho bali kubaza onaitu. Bakali mwe bali muno.
Omu mwaka gwa 1948 Abapolandi bano bakatandika kuruga mu nsi ya Uganda ni bagenda mu nsi zembaganiza na mbere habaire Bungereza hamu na Canada. Ekintu ekikuhuniriza hali Abapolandi bano nikyo kurora nti bakombeka ekereziya eno mu myaka 6 yonka babaire bamazire omukikaro kine kyanyabyeya. Nsi ebirungi nkomugobe matano bwoki nabarungi nkatibani Evasi Decent Dressed Mugomasi kankutwale kijura kya mulejo. Ekintu ekindi ekikuhuniriza hali Abapolandi nokurora nti bakombeka ekereziya eno nibwo bumanzo batungire kugenda mu kibira kya Budongo kutema emiti kuija bakombeka ekereziya eno. Kurumwa Budongo ali mikasiya ne mitumba kibiro munyo kibona nkobe kibali mabale mazindi kikali bunyoro yakabi. Ekereziya eno hata yatumirwe Our Lady Queen of Poland Catholic Church na hasazi na bakatoliki nyamwingi baija kusabira omukikaro kinu. Ekereziya eno y'Abapolandi eri hansi ya parishi eya Nyamigisa. Barozi Bacteria TV tuizira kanisa eno getekereziya y'Abapolandi yibayombekere omyaka hajabire myaka 77 kuruga Abapolandi baje mu Uganda bairukira rutaro kuruga mu nsi yabukore ya Polandi baje hano mu Uganda. Government yagamba kebateka mu kikaro kinu so byabatere mu kikaro kinu bakabasuhuki kuruga mu nsi zabwe mu nsi ya Polandi bairukira obulemu so bayizira mu kikaro kinu koko akure byoburambuzi mu nyamasezi ya Masinda tugambire bakasoka kuikara Nyamigisa bati government yagamba kebaleta mu kikaro kinu abakwali no itaka lya government obuyabalesira mu kikaro kinu koko bali banyadini Abapolandi bagamba leka bombeke ekaniseni so kirikyo bulambuze kinyakuli hano mu Bunyoro niyo Munyoro nayo yakutuhondera creative cyo kusobora kuba norora no ijjo karambule kikaro kino ekintu ekinse kyamani kinsengere kukienda obagambire nti ekyombeko kino kikombekebwa emiti kandi kikombekebwa n'abakazi kino kikumanyisa ni kimanyisa kurugaira abakazi ne basinga kufaayo muno bintu bya dini bino. Masindi yeah we have the airport give you no matter the size no matter your height mwije musalo ekanda heru yekereziya eno einegasani enyakulima ebitule bikwikira kimo 5 na kimo muno no hazikirwa Abapolandi abembaganiza abafiire omu myaka ege bamazire bali mu Uganda mu kikaro kino. Barambuzo waitu bananuke Bunyoro hama good ocean. Mama yo. Ebimu habitule binyakulo mu kikaro kino ne hale kitulo ekikugamba ntona akabawo Oluganda owe yabaire Papa Yohana Paulo. Papa Yohana Paulo yayiziro mu Uganda akabaina kujja mu kikaro kino matano bwoki nabarungi katibani Evasi Decent Dressed Mugomasi kankutwale kijura kya mulejo balikota nsajja bamwera mbanda kabulika high train beka musajja mukuru kadukuna kigulya obusazi bwe byafwayo kabulika ceremonial ground tuzano buzano ko mweso nyumirwa karuma hatali mono kurumwa Budongo ali mikasiya ne mitumba kibiro munyo kibona nkobe kibali mabale mazindi kikali Bunyoro yakabi. Nkushima muno kuhondera Gakitara TV hona na mbere okali kandi entekaniza zetu turambule Bunyoro kiro kino nukote baire ninyo Julius Kyo muhendo musajja muliso mwe haba moli mubaye mwije turambule byaitu Bunyoro ensi abarungi ejwire bikuhuniriza uburungi obukwegombesa obusanga Bunyoro honka ichwezi nkagenda Budongo. I saw the world with my eyes nkarorenke